Zdravo, deco! Dobrodošli u Princess Stories for Kids. Ovdje vas čekaju čarobne priče sa princezama Anastasijom i Atinom, koje će vas povesti u svet pun osmeha, ljubavi i čudesnih avantura. Ušuškajte se lepo, pripremite se za nezaboravnu bajku, punu radosti, prijateljstva i čarobnih iznenađenja. Bilo je to veselo popodne u kraljevskom vrtu. Sunce je obasjavalo cveće, a princeza Anastasija i Atina trčkale su po mekanom travnjaku. Ptice su cvrkutale, a Maza, njihova verna kuca, veselo je jurila leptira. Posle trčanja odlučile su da se igraju skrivanja. Atina je zatvorila oči i počela da broji pored velikog drveta. Anastasija se brzo sakrila iza velikog grma lavande i tiho čučnula. Atina je krenula u potragu, zavirivala svuda, a zatim se nasmejala i rekla: "Znam gde si ti! Uhvaćena!" vikala je Anastasija. Obe su se nasmejale. Zatim su legle na travu i gledale u nebo. Počele su da broje oblake i da zamišljaju njihove oblike. "Ona izgleda kao slon," rekla je Anastasija. "A onaj kao kolač sa šlagom," dodala je Atina. Svaki oblak bio je nova bajka na nebu. Potom su sele na ćebe i počele da pletu krunice od cveća. Anastasija je pravila krunicu za Atinu, a Atina za Anastasiju. "Tvoja će biti najlepša," rekla je Anastasija. "Ne tvoja," rekla je Atina. Zamenile su krunice i stavile ih jedna drugoj na glavu. Sunce je jako sijalo, pa su princeze sele u hlad ispod vinove loze. Tamo su se odmarale i uživale u miru. "Znaš, baš bih sada pojela jedan veliki kolač," sanjivo je rekla Anastasija. Anastasija obožavala slatkiše, a Tina se nasmešila. Znala je šta sledi. "Hajde da napravimo tortu," uzviknula je Anastasija. "Da, čarobnu," dodala je Atina. Otrčale su do kofera sa čarobnim štapićima. Držeći štapiće, stale su na sredinu travnjaka. Vetar je lepršao njihove haljine. Bilo je vreme za čaroliju. "Torta sa šarenim slojevima, dođi snova," viknula je Anastasija. "I neke zvezdice svetlucaju na vrhu," dodala je Atina. Iz zemlje je izrasla ogromna torta, šarena, svetlucava i veća od zamka. Slojevi u bojama duge, zvezdice, karamelna kruna, čokoladni slapovi. "Neka bude najlepša torta na svetu," uzviknula je Anastasija. "Mislim da si malo preterala," dodala je Atina. "Samo sam želela da bude savršena," rekla je Anastasija. Zajedno su se smanjile i sele da uživaju. Maza je dobila kolač i veselo je mahala repom. Nakon torte nastavile su igru skrivanja. Anastasija je brojala, a Atina se sakrila iza drugog drveta. Maza je trčala unaokolo i veselo lajala. Anastasija je pronašla Atinu, a zatim su zamenile uloge. Atina je zatvorila oči i počela da broji. 1, 2, 3... Zatim se čuo poznati glas. "Anastasija, Atina, vreme je da se vratite unutra," pozvala ih je kraljica Aneta. Princeze su se nasmejale i potrčale ka dvorcu. Maza ih je pratila veselo. Dan pun čarolije se završio, a bajka u snovima je tek počinjala. Tako se završava još jedan čarobni dan u vrtu dvorca. Princeze Anastasija i Atina, umorne i nasmejane, ušuškale su se u svoje mekane krevetiće. Maza je spavala kraj njihovih nogu, a mesečeva svetlost nežno je ulazila kroz prozor. Uskoro su svi zaspali. Sanjali su o torti koja svetluca, o pričljivim oblacima i o novoj čaroliji sutradan. Laku noć, deco! Neka vaši snovi budu mekani kao oblak, topli kao zagrljaj i puni bajkovite magije. Laku noć.